mana dia lagi lahir teh? Keburu keberangan. Aduh. Ada siap mana wae goblok lu lagi seberang ya. Aing pugu kayak ngaberangan udangna, gua tinggal gadang. Dadang wae siapa udah aing sukses ke mana? Sugan tinggal datang aing mah. Nyangka aing yang mana? Gua kurang tadi samper tadi ka imah. Aing mah samper apa kieu mah. Lah, Aing jam sabarahannya keberangan. lain nama anjing. Hei, tah. Buat ke dieu. Anjing kuntung ieu mah. Baik goblok untung geser teh ya. Ya. Gua fungsinya kotor euy. Seberang euy. Ayeuna. Yuk, atuh berang. Yuk. Ayeuna Iya, ayeuna. aing ka sini. Bae belok ke jalan. Geus saya sama ini. Sarla malam parek balaela. Der aing mah ele anjing. Gua tuh gua. Kalak aing nu menang naon? Biasa we lah, awewe. Awewe paributkeun pas naon mun paributkeun teh? Der lah. Ning naon garaneh euy. Oh, main balap motor euy. Goblok keberangan sih teh. Yo mana di polisi euy? Bang, di kunci bang, sana. Ade, diajarin si Banar. Yuk, ayo. Bang, di kunci bang. Jalan teh. Berapa sih? Wah, tuh bisa keberangan teh. Keberangan aja. Saya cara guru ya. Kemana? Anjing, kau silap. Please, Mike. Ada, penting stay di sini, please. Cara membuat ini tinggal Ya mah ayam bahan di di bawah adanya. Ya ayam bahan di strap tuh. Tanya aja. Oh, kalau we ketua kelas. Waktunya masuk kelas. Beri salam. Bangun. Selamat pagi, Tekun. Sok, dari yuk. Absen namanya? Si Robert, Cihuy, Salam apa? Cuplis, Pak. Cemen, Aduh. Jimmy, Hadir, Pak. Mamat, Ayolah. Mumu, Hadir. Puput, Iya pak, apa yang tuntut pak? kamar wae atuh. Macet di jalan. Gak bir aku lembang macet. Ser buru ngarang. Tadi. Halo Ayana, naik di hukum Bapak. Berdiri depan kelas sampai jam istirahat. Hanya pak. Milo masih ada hukum. Mila. Ngitung tengah jalan ada parisa. Mumpung orang belajar udah. Jam istirahat. Barat baru dapet. Dok lanjut diajar ya nama? Ya, Pak. Ya,
Baik atau lah tuh diajar. PR. Enggak mau ngaruh ya beres dia tah. Ini nonton Kita pasang keberangan, kira-kira keberangan. Oh, enggak sama eta. Udah. Kembali ke ini. Ningali teh. Emang geus orang kantin kan lapar aing. Setrap aja kali. Anjing enggak mau ke situ. Kurang lihat. Teladan ya. Gimana? Bener kurang teh main SPP. Bener. Omis gue. Enggak aing atuh. Si awan yang kain mah kau iya. Bosan hirup sia. Mulai itu di luar sekolah itu ya. Geng santuy aing anjing dikieu-kieu goblok. Waing dagoan anjing. Siap. Moy, aing teh nyapu naon kaberangan. siang. Gadang wayang meureun. Itu. Jadi we imbasna ka Ya maaf atuh bongan saha tadi ngalungkeun kertas Nomor. kami. Iya di setrap dia. Anjing. Anjing. Kuat bis, kebuka terus. Kuat menang. Kabur anjing. Kabur anjing. Hei, Enak. tiasa ngobrol sakedap neng. Etan masalah tadi, abi teh bade minta maaf. Terus bikin masalah gini tadi sering berdak neng. Kumaha? Ontos kieu we, kumaha lamun abi ngajak jalan sebagai rasa bade minta maaf. Jalan kemana? Jalan we, makan bareng gitu. Kapan waktu kosong? Kumaha besok? Boleh sih. Ya besok kok. Oh, iya tuh. By the way, can kenalannya tapi Sandi. Puput. Iya tuh, pulang.